Na prvoj sednici Saveta Federacije 3. marta 1975. godine govorio je trostruki narodni heroj, maršal Josip Broz, drug Tito. Želim to i ovog puta da istaknem. Za revolucionare dok revolucija traje ne može biti pravog odmora, jer naša borba bit će utoliko uspješnija ukoliko više budemo udružili revolucionarna iskustva, starije generacije i revolucionarni elan i znanje generacije koje danas preuzimaju teret izgradnje socijalističkog samoupravnog sistema i jačanje položaja nezavisne i nesvrstane Jugoslavije. U tom pogledu ja od svih vas očekujem, mnogo očekujem. Mislim pri tome na potrebu razvijanja savjetodavnih tijela, to je svakog pojedinog njegovog člana u skladu sa Ustavom i posticanje što veće aktivnosti svih zajedno. Mišljenja, inicijative, sugestije svih vas koji ste sticali dragocjena iskustva u različitim periodima na raznim odgovornim dužnostima moraju biti sastavni dio razmatranja i traženja najboljih rješenja za sve one probleme i složene zadatke koji danas stoje pred našim društvom, a za koje je ukazano i na drugoj sjednici Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Šta je kao najbitnije pokazao 10. kongres? Potvrdilo se još jedanput da su naš socijalistički samoupravni sistem i nesvrstana spoljna politika dvije osnovne i trajne komponente koje se međusobno uslovljavaju, suštinski prožimaju. Bila je to manifestacija sve dubljeg saznanja u najširim slojevima društva, da je takva Jugoslavija socijalistička, samoupravna, nezavisna i nesvrstana garancija socijalističkog razvoja, nacionalnog prosperiteta, socijalne sigurnosti i općeg napretka svih naroda i narodnosti Jugoslavije. Što je osobito važno, učvršćuje se svijest da je sudbinska povezanost naših naroda i narodnosti, pogotovo u današnje vrijeme dubokih suprotnosti i velikih neizvjesnosti u svijetu, nameće svima i pod jednaku odgovornost za daljnje jačanje jedinstva naše zajednice. Zasluga je prije svega Saveza komunista što je poveo široku akciju, čiji je cilj jačanje tog jedinstva kroz produbljavanje ravnopravnosti i uklanjanje svega što je moglo pothranjivati razne sumnje i međusobno nepovjerenje u jednoj više nacionalnoj zajednici kao što je naša. Zahvaljujući tome mi danas imamo takvu političku situaciju da možemo sa optimizmom gledati u budućnost.